Ali meni to nije jasno. Kako neko može ponoviti jednu foru 15 puta i svaki put da ti bude smiješno? Zato što je fora. Dva su razloga. Ili... Zato što je tvoja fora. Ali što si ne dosadiš? Sad ovako, ili se dogodio improv, to se zna dogoditi, to se dogodio se neki improv i onda to nasmije komičar ga izbaci iz takta i onda to se zna i meni dogoditi, to bude stvarno. Ili postoji trik da ako želiš da publika stvarno vjeruje, da se uživi u tvoj materijal, onda doslovce odglumiš to. Vježbaš glumu, baviš se malo glumom, gledaš kako to, malo vježbaš to, kako kad pričaš priču i onako ozbiljan si, oni se smiju i ti kao nemojte me sad nasmijavati, malo odglumiš to. Potakneš ih kao... Zapravo više ih uvučeš u to da im još bude kao to se sad događa, sad ili nikad. I ja volim za stand-up reći da je to ono što ja sam jako zahvalan i na svakog krajem showa kažem ja sam zahvalan da ja mogu pričati svoje gluposti i da vi plaćate. I da oni plaćaju i to sve. I da se smiju. Meni je da rezultat onog što radiš, da je ljudski smijeh, to je neprocjenjivo. Da, ja imam rečenica koju sam ja rekao jedan prvi put u Lisinskom, gdje kažem kao meni ovo, vi ste nama, ja mislim da stand-up je nevjerojatan jer ti da sat i pol vremena da se odmoriš od sebe samoga.